sam nesretan, a izuzetno sam ponosan na momčad kako je odigrala, kako smo reagirali. Bili smo sve ono što smo dogovorili, smo radili. Sad pričate da nas možda malo nešto pomazilo, neka lopta da je ušla, da smo... Ne znam stvarno šta reći. Čestitam ekipi Olmisuma na ulasku u polufinale. Zaslužili su, ekipa koja nas je pobjedila u 3 dana 2 puta. Mi ćemo svoje probleme koje vučemo pokušati popraviti, naše neke muke, greške ispraviti i stavit ćemo dalje. Mi jako vjerujemo u sebe, ja vjerujem u ovu ekipu i sav naš rad. Nije floskula kad kažem da će nam se to negdje vratiti. Negdje nam se mora vratiti jer smo zaslužili. Sad to dugo traje neki period da smo blizu, da smo mladi, a te priče ne vjerujemo, priče su mladi, to su igrači Futsal Dinama, to su dobri igrači, to su izabrani igrači od strane i mene i uprave i dalje vjerujemo u njih i da ćemo zadnja 3 kola odigrati na istom, ako ne i još boljem nivou od ove utakmice. Ne znam šta bih rekao. U principu znam, prva stvar čestitam Futsal Dinamu na odlično odigranoj utakmici, po meni je bolji u ovoj utakmici izgubio, ispao. Druga stvar, izvinio bi se publici zbog ovakve utakmice. Ne postoji niti jedan razlog, niti jedno opravdanje za ovakvu utakmicu, niti jedan alibi i ovako se više neće igrati za dres sa grbom Olmisuma. Jednostavno, jedino pozitivno je što smo prošli, međutim moramo napraviti duboku analizu između sebe jer kažem, nismo ničim zaslužili ovaj prolaz.